بارزی سلام و ادب بیننده عزیز و ارجمند مخلصان و هواداران فوتبال. گزارش مستقیم ما از ورزشگاه مرکزی لوحه فرخار منظور شما میگردد. امروز هوا 35 درجه گرم است در منطقه جنوب کشورمان و رقابت های لیگ عالی فوتبال کشور در دور 16 ادامه میکند. دسته حاصلات اولین بازی خود را در موسم امسال مسابقه در همین میدان حالا با تیم روشن برگزار میکند. دربی منطقه کلوب ما و شما را انتظار است و باور داریم که هم حاصلات و هم روشن یک بازی جالب و خاطرمان را برای ما و شما پیشکش میکنند. و حالا قبل از آغاز رقابت دسته ها سرودی ملی کشورمان صدا میدهد. بیاید گوش میاندازیم و بعدا گزارش را ادامه میدهیم. بیننده عزیز برمیگردیم با آغاز رقابت دسته های حاصلات و روشن. طور گفتیم این بازی دور 16 است. عموما در این دور مسابقه این بازی دوم باشد. دیروز ما دربی شهر دوشنبه را دیدیم با اشتراک کلوب مرکزی ورزش ارتش و استقلال در ورزشگاه مرکزی شهر حصار که با کامبک باشگاه فوتبال ارتش جنبست شد. بازی با نتیجه 3-3 و امیدوار هستیم که این بازی هم پرگل خواهد بود و ما و شما البته شاهد یک رقابت خیلی و خیلی جدی خواهیم گشت. اگر از روی موقعیت دسته ها حالا بها بدهیم موقع روشن بهتر است و گفته میتوانیم که شاید نوبت از اون که در سفر بازی میکنند اندک در این بازی میتوانند برتری نشان دهند. ولی حاصلات که اولین بازی خود را در موسم امساله رقابت های لیگ عالی در میدان خود برگزار میکند حالا فکر میکنم هیچگاه تسلیم نخواهد شد و برای به دست آوردن نتیجه مبارزه میبرد. بیاید توجه میکنیم با ایتی دسته ها. دسته حاصلات دروازه‌بان دلیل عزیز فاز در خط محافظه دلیل عزیز تحت رقم 1 ببینید بازیگران دیگر بازی میکنند که البته امروز همچون ستون اساسی برای دسته حاصلات حالا معرفی میشن. بیاید بعداً هیئت پرای دسته حاصلات رو برای شما گفته میگذاریم و معلوم میشد که زیندین رحیموف با طرح 4-4-2 امروز این بازی رو یعنی حاصلات رو آماده کرده است در مقابل تیم روشن و هیئت دسته حاصلات هم با بازیگران خیلی پرتجربه هم امروز ترتیب داده شده است و در حیطه دسته روشن هم ببینید اینک بالاخره با هیئت اساسی اومد. این ایان ولی اولاولووا که این بازیگر در خط حمله هنرنمایی میکند و ما او را همراه با شریدین بوبویف در خط حمله دسته روشن خواهیم دید و طرح جایگیری دسته روشن هم همین گونه است 4-4-2 در بازی امروزه و باز چند فوتبالیست دیگر هم در کرسی احتیاطی این دسته قرار دارند. خب آیسته آیسته ورزشگاه هم فکر میکنم پر از مخلصان میشود، اما امروز طوری میبینیم که مخلصان دسته شاید روشن خیلی و خیلی کم هم هست
ҳастанд дар ин бозӣ ва шояд дар ҷараёни қисми аввали рақобат боз мо вуруди мухлисонро ба варзишгоҳ хоҳем дид. хуб айни ҳол бо либосҳои сафед футболбозони дастаи равшан ҳунарнамоӣ мекунанд, бо либосҳои сиёҳу рангҳои сурх дастаи ҳосилот ҳунарнамоӣ мекунанд. садои хуштаки довар аз оғози ин рақобат дарак медиҳад. биёед таваҷҷӯҳ мекунем ба ҳайати дастаҳо. шурӯъ мекунем ҳайати дастаи ҳосилотро дар бозии имрӯза бароятон. дарвозабон Далер Азизов, тавре гуфтем таҳти рақами 1 аст. дар хати муҳофиза рақами 21 Фирдавс Чакалов, рақами 5 Баракатулло Неъматуллозода, рақами 10 Япеву Капава, рақами 28 Бил Абама Арсен, дар хати ним муҳофиза рақами 8 капитани даста Фаридун Шарифов, рақами 7 Ислом Зоиров, рақами 63 Муҳаммад Шариф Саидхоҷа, рақами 11 Лонҷи Сонг ва рақами 17 Ҷозеф Акумади. дар хати ҳамла рақами 70 Патрик Рудолф бозӣ мекунад. Зайниддин Раҳимов сармураббии дастаи ҳосилот мебошад. ҳайати дастаи меҳмонон дарвозабон ва капитани даста таҳти рақами 55 Евгений Гритсенко, дар хати муҳофиза рақами 14 Бахтовари Хуршед, рақами 26 Андрей Маркович, рақами 74 Сорбон Ғиёсов, рақами 28 Милош Милованович, дар марказ рақами 80 Салоҳиддин Эргашев, 8 Абдураҳмон Нозимов, рақами 88 Саёди Ковузчо, рақами 11 Шоди Муродов, дар хати ҳамла ду нафар рақами 21 Шериддин Бобоев ва рақами 25 Аян Вале Олаулува ва сармураббии дастаи равшан Дмитрий Черишев, мутахассиси футболи Русия. ҳайати доварон дар бозии имрӯза бо роҳбарии Абдулло Давлатов аст. ин довар ки аслан рефери фифа аст аз ноҳияи шаҳри Нав ва дар бозии имрӯза муаззаф мебошад. Ғайрат Рӯзибоев ва Хулмурод Абдусаломов ба ӯ кӯмак мекунанд. дар канорҳо нақши довари чаҳорумро дар бозии имрӯза Аслиддин Таҳоев иҷро мекунад. дар назди вар қарор доранд 3 нафар бо роҳбарии рефери фифа Гулмуроди Саъдулло, баъдан Фарҳод Қуралов ва Абубакр Маҳмадов нафароне ҳастанд ки дар бозии имрӯза фаъолият мебаранд. хуб агар гуфтем ба вазъи дастаҳо таваҷҷӯҳ кунем дар ҷадвали мусобиқа, дастаи равшан дар зинаи 4 аст бо 27 имтиёз. ахиран онҳо дар муқобили тими Регар Тадас 24 август бозиро мусовӣ карда буданд 0-0 дар майдони худ. ва имрӯз имтиёз барои дастаи равшан аҳамияти хеле ва хеле калон дорад. 3 имтиёз бисёр муҳим аст то онҳо дар баробари дастаи вахш ки ҳоло бозии худро баргузор накардааст ва бо панчер пагоҳ баргузор мекунад, имтиёзҳои худро баробар кунад. вале барои ҳосилот ки дар зинаи 9 ҷадвали мусобиқа қарор дорад ва 15 имтиёз гирифтааст, ин бозӣ аҳамияти хеле калон дорад ва ҳоло фурсат барои Рудолф Патрик. Зайниддин Раҳимов маълум мешавад ки ҳоло хеле дар изтироб аст аз ин фурсат ки барои ҳамлавари дастаи ҳосилот ба миён омад. беҳтарин шонси голзанӣ барои тими мизбон буд, аммо аз ин фурсат Патрик Рудолф истифода бурда натавонист. хуб ҳосилот дар зинаи 9 гуфтем 15 имтиёз дорад баъд аз тими Барқчӣ ва пеш аз дастаи Исаравшан қарор дорад. ба ҳамин хотир имрӯз барои ҳосилот ҳам ин бозӣ хеле ва хеле муҳим аст. Фаридун Шарифов пас ба канори майдон. биё таваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи ҳамлаи дастаи ҳосилот. Арсен Обама талош мекунанд барои идома додани ҳамла, аммо футболбозони дастаи равшан тӯбро зуд мегиранд ва мехоҳанд ки андаке албатта дар бартараф кардани ҳамлаҳои ҳариф ҳам муваффақ бошад. хуб ин фурсате ки буд ва иштибоҳи дифоъгари дастаи равшан боис бар он шуд ки Рудолф имконияти хеле хуб ба миён оварад. Патрик Рудолф дар миёни ду футболбози дастаи равшан қарор дошт. яке аз онҳо Андрей Маркович буд ки сари вақт натавонист тӯбро идора кунад. ҳоло Шоди Муродов дар маркази майдон. имконият барои футболбозони дастаи ҳосилот Фаридун Шарифов, Ислом Зоиров, боз ҳам пас ба Фаридун Шарифов, аммо ин пас дақиқ ҳам набуд. бар сурат шонси дастаи равшан дар пойгоҳи қаҳрамонӣ ҳоло ҳаст, ҳеҷ чиз аз даст нарафтааст. биё таваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи ҳамлаи дастаи равшан. Аян Вале Олаулува ва фурсат барои ин бозингар, аммо муҳофизатгарони тими ҳосилот имконият намедиҳанд ба ҳамлагари тими равшан дар ин вазъияте ки буд ва ин ҳолат сарфи
назар ҳам шуд. Аммо аз маркази майдон дубора ҳамлаи худро идома медиҳанд футболбозони дастаи Равшан. Аянвали Олалува ва довар ишора мекунад ки инҷо офсайд ба қайд гирифта шудааст. ин ҳам Дмитрий Черишев, дӯстони азиз, ки дар оғози мавсими имсола ба албатта ҳайти дастаи Равшан омад ва Рустам Хоҷаевро мебинем, дӯстони азиз, ки ҳоло дар ситоди мураббиёни Черишев аст ва шояд Рустам Хоҷаев фаъолияти худро акнун дар ҳайти дастаи Равшан идома медиҳад ба ҳайси ёрдамчи Дмитрий Черишев. Агар чунин бошад, бисёр хуб ҳам ҳаст, ки вақти охир Рустам Хоҷаев баъд аз он ки аз бошгоҳи футболи Хуҷанд рафт бекор буд ва омадани ӯ ман фикр мекунам корро барои Черишев боз ҳам осонтар мекунад, чунки ӯ дар ҳайти дастаи Равшан ғайр аз Амоншоҳ Саодат Сайров дигар ёрдамчие надошт. як ёрдамчи дар оғози мавсим ҳамроҳи ӯ омада буд аз Русия, вале баъдан баъд аз як муддат боз баргашт ба ватани худ. барои ҳамин Черишев бештар дар тамринҳо бо кӯмаки Амоншоҳ Саодат Сайров тамринҳоро баргузор мекард. ва як хабар барои ҳаводорони дастаи Равшан он аст, ки чанд рӯз пештар расман хабар паҳн шуд, ки директори бошгоҳи футболи Равшан Ғайраталӣ Мираҳмадов аз мақоми худ рафт ва ҳамроҳ бо ӯ чанд нафари дигар ҳам, ки ҳамроҳаш дар ин даста кор мекарданд, аз бошгоҳи футболи Равшан баъд аз чанд соли фаъолият рафтанд. ҳоло ҳамлаи дастаи Равшанро мебинем аз канори майдон. пас ба ҷаримагоҳи тими Ҳосилот фурсат буд ва Аянвали Олалува натавонист дар ин вазъият муваффақ шавад ва боз ҳам ҳамлаи навбатии дастаи Равшан аз канори рости майдон. як партоф ва гол! гол дар дақиқаи ҳафтуми рақобат. Аянвали Олалува тавонист дарвозаи дастаи Ҳосилотро рахна кунад ва бо сар тӯбро ба дарвоза равон кард. ҳисоб 1-0 ва бисёр ҳам ҳамлаи хуб ва мухлисони дастаи Равшанро мебинем дар вардишгоҳ. барса шуморашон кам аст, масофа байни шаҳри Кӯлоб ва ноҳияи Фархор он қадар дур нест, вале шумораи тарафдорони дастаи Равшан имрӯз кам ҳам ҳастанд. ҳисоб кушода мешавад дар оғози рақобат. бинандаи азиз, як таркибборои бисёр ҳам хуб. аслан шояд футболбозони дастаи Ҳосилот тамаркузро аз даст доданд дар ин гуна вазъият ва аз ин имконият футболбозони тими Равшан истифода бурданд. партоби Саёди Ковузшо ба ҷаримагоҳи дастаи Ҳосилот ва Аянвали Олалува тӯбро бо сар ба дорини дарвоза равон кард. инҷо ягон дифоъгари дастаи Ҳосилот муваффақ шуда натавонист. барои мубориза бурданд Фирдавс Шакалов, ҳам Баракатулло Неъматуллозода ва ҳамчунин Япеву Капава иҷоза доданд ба футболбози дастаи Равшан, ки аз ин имконият хуб истифода барад ва зарбаро ҷониби дарвоза иҷро кунад. хуб, гуфтем ки Ғайраталӣ Мираҳмадов аз даста рафт. давоми чанд соли охир ӯ ба ҳайси директори бошгоҳи футболи Равшан фаъолият мекард ва ҳоло боз як имконияти дигар барои дастаи Равшан. Шеридин Бобоев зарба мезанад, вале ту ба Баракатулло Неъматуллозода бармехӯрад. хуб, албатта сабабҳои рафтани Ғайраталӣ Мираҳмадов ҳам ба мо дастрас нест. ин албатта бо мувофиқаи худи роҳбарияти бошгоҳи футболи Равшан сурат гирифтааст ва Ғайраталӣ ҳам баъд аз солҳои тӯлоние ки дар ин даста фаъолият кард, тими Равшан ҳам устувор дар пойгаи чемпионӣ талош кард, дар бозӣ барои ҷом ва натиҷаи хуб ҳам гирифт. ҳоло як имконияти дигар барои дастаи Равшан ва чунин фурсат ҳоло дар дақиқаи нуҳуми рақобат сарфи назар мешавад. Милованович буд ба назарам, ки зарбаро иҷро кард, вале зарбаш ҳам хато буд. албатта ба Ғайраталӣ Мираҳмадов мо барор ҳам мехоҳем шояд ӯ боз фаъолияти худро дар самтҳои дигар идома медиҳад. нафаре ки ҳам дар Равшан бозӣ кардааст, ҳам мураббӣ буд, ҳам директор буд солҳои охир. ҳоло идомаи ҳамлаи бозингарони тими Ҳосилот. инҷо зуд партоб ба назди ҷаримагоҳи тими Равшан ирсол мешавад ва Муҳаммад Шариф Саидхоҷа буд. тӯб рост ба дасти дарвозабони тими Равшан рафт. хуб, гуфтем дӯстони азиз, ки чӣ ҳолат иттифоқ афтод ва бозингарони дастаи Ҳосилот дар оғози рақобат гол сар доданд. ҳоло бо ту бозингарони дастаи Равшан
дар даври 16-уми чемпионати мамлакат бинандаи азиз имрӯз як бозӣ ҳамин рақобат сурат мегирад. Пагоҳ 13 сентябр Панчер бо Вахш рақобат мекунад. тамошобинони азиз, ҳоло идомаи ҳамлаи бозингарони тими Равшан, фурсати бисёр хуб, зарба ва ин Шеридин Бобоев буд. Зарбаро Далер Азизов баргардонид ки дар мусобиқаи ҷоми Кафа дар бозӣ муқобили тими миллии Афғонистон дар ҳайати асосии тими миллии кишвар баромад кард. ҳоло бубинед чӣ гуна суръати хеле баланди Бахтовари Хуршед, пас бисёр ҳам хуб иҷро шуд. зарба заминӣ ҷониби дарвозаи тими ҳосилот равон гардид, вале дарвозабони дастаи ҳосилот тӯбро дошта гирифт. Бо ин мавҷи ҳамлаҳо, бо ин шеваи бозӣ, агар Равшан ҳамин гуна бозӣ кунад то поёни нимои аввал, барои ҳосилот хеле ва хеле душвор мешавад. бубинед аллакай дар 10 дақиқаи аввали рақобат онҳо 3-4 имконияти хуби голзанӣ фароҳам оварданд ва аз 1-2 истифода бурда тавонистанд. хуб, гуфтем ки 13 сентябр пагоҳ рақобати дастаи Панчер ва Вахш сурат мегирад. ин бозиро шумо метавонед мустақиман дар саҳифаи ютуби шабакаи футбол тамошо карда бошед. баъдан бозиҳои дигар рӯзи душанбе идома мекунанд, чунки рӯзи якшанбе финали ҷоми Тоҷикистон бо иштироки дастаҳои Регар Тадас ва Исхата баргузор мешавад. ин бозӣ дар Хуҷанд сурат мегирад ки бозӣ соати 17 ба нақша гирифта шудааст ва ҳамаи шуморо даъват мекунем. ҳоло ишибо аз ҷониби Шодӣ Муродов, пас ба ҷаримагоҳ, фурсат барои Патрик Рудолф ва як ирсоли дигар, аммо акнун Патрик Рудолф натавонист ки чунин имкониятро хуб истифода бубарад ва Лонҷисонг будааст. мазарат мепурсем. худи Лонҷисонг ҳамларо шурӯъ кард. пас ба Патрик Рудолф аз миёни чанд нафар тӯбро боз ҳам ба сон ирсол кард, вале зарбаи ин бозингари дастаи ҳосилот аз паҳлӯи дарвоза аз майдон берун шуд. идомаи ҳамлаи футболбозони дастаи ҳосилот, як мавқеи дигар барои шогирдони Зайниддин Раҳимов аст. ҳоло ирсоли тӯба аз ҷониби Сонг ба ҷаримагоҳ. Ислом Зоиров, Арсен Обама, Фаридун Шарифов, партоби баланди Фаридун ба канори майдон. Ҷосеф Акумади имконият ҳаст ва Акумади ҳоло муваффақ нашуд. довар ишора мекунад ки зарбаи кунҷи. Ҷозеф Акумади қаблан дар ҳайати дастаи Равшан бозӣ мекард. дӯстони азиз, як бозигари бисёр ҳам хуб, дорои техникаи хеле баланд ва ин футболбози 25-солаи кишвари Гана. ҳоло як имконият буд, вале тӯб ба Фирдавс Чакалов нарасид. баъд аз як соли ҳунарнамоӣ Акумади рафт ба бошгоҳи футболи Алнафти давлати Ироқ. он ҷо як муддат ҳунарнамоӣ кард, он қадар тӯл ҳам накашид ҳунарнамои ӯ. соли 2023 дар ҳайати дастаи Равшан буд ва боз омад ба чемпионати Тоҷикистон ба дастаи ҳосилот. ин дафъа ба Равшан соли 2023 омад аз чемпионати Чин ва як сол инҷо ҳунарнамоӣ кард. дар экранҳои шумо Муҳаммад Шариф Саидхоҷа буд ва бубинед ки аз куҷо иштибоҳи бозингарони дастаи ҳосилотро истифода бурданд. футболбозони дастаи ҳосилот ва онҷо худи Муҳаммад Шариф Саидхоҷа пас дода натавонист ба ҳамдастаҳояш дар ин вазъият ва аз ин футболбозони дастаи Равшан истифода бурданд ва тӯбро ба даруни дарвоза равон карданд. Муҳаммад Шариф Саидхоҷа ҳам қаблан дар бошгоҳи футболи Равшан ҳунарнамоӣ мекард ва таҷрибаи хуб ҳам дорад. имсол бошад дар ҳайати дастаи ҳосилот ҳунарнамоӣ дорад дар тими Равшан. ӯ соли 2023 вақте ки аз бошгоҳи футболи Шахтёр Петриков Беларус ба ин даста омад, ҳунарнамоӣ кард. соли 2024 дар ҳайати дастаи Исхата буд ва баъд аз Исхата имсол ба тими ҳосилот гузашт. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи ҳосилот ва довар Абдулло Давлатов ишора мекунад ки қоидаи бозӣ аз ҷониби Саёди Ковусшо вайрон шудааст ва зарбаи ҷаримавии худи Муҳаммад Шариф Саидхоҷа бозингари 26 сола омода аст ки ин зарбаро иҷро кунад.
محمد شریف سیدخوجا هم دستپروری دسته‌های فوتبال روسیه است. تجربه خیلی خوب دارد. اما حالا ضربه رو کاپیتان دسته فریدون شریفوف اجرا میکنه. خب بیا توجه میکنیم با محافظتگری دسته روشن سعید کووسشو کارت زرد نشان میدهد داور. آمادگی میگیرد. فریدون شریفوف ضربه اجرا می شود و توپ از پهلوی دروازه یوگنی گریتسنکو از میدان بیرون شد. فریدون شریفوف فردوس چاکالوف فریدون شریفوف اکومادیم پس جوزف اکومادی از فولوبوزی دسته روشن سالمون یوسف نگذاشت. داوری خورشید سالمون یوسف بعد از یک مدت حالا فولوبوزی دسته حاصلات اندکی به خود آمدند. امکانیت هست برای بازیگران حاصلات. بیا توجه میکنیم سونگ پس با محمد شریف ولی حمله دسته حاصلات به نتیجه پایان یافت. فرصت برای دسته روشن ایان ولی اولالووا و اجرا کردن نتوانید ضربه رو. یعنی او آماده بود برای اجرای ضربه اما موفق نشد. این بهترین شانس برای دسته روشن در دقیقه 18 رقابت. حالا ببینید که فرصت های آخری گلزنی هم از جانب بازیگران روشن حالا خوب استفاده نشده ایستاده است. خط دفاعی دسته حاصلات در این وضعیت ناچار ماند و بختی بازیگران تیم حاصلات هم بلندی کرد که حملهگری تیم روشن نتوانست این فرصت را خوب استفاده ببرد. بازی دوام میکند. گریتسنکو امروز فوتبالبازان دسته روشن گل 19 خود را به هدف رسانیدند و حالا از روی شماره زدن گل ها روشن برتری ندارد نسبت به دیگر دسته‌های لیگ عالی. بابایف فرصت برای بابایف امکانیت و چند نفر را فریب داد. شریدین بابایف ضربه زد اما دلیر عزیزوف توانست که این ضربه را برگرداند. سالودین نرگاشف ارسال تو به کنار میدان. سعید کووسشو پرتابی سعید کووسشو با جریمه گفت و باز هم دلیر عزیزوف و پیش برآمد و توانست که در این وضعیت موفق شود. هرچند که فوتبالبازان دسته روشن شماره زیادی گل ها را نزدند ولی در لیگ عالی تا حال و فعلا این دسته یکی از بهترین خط دفاع را دارد. اونها 9 تا به دروازه خود سر دادند. نشاندادی خیلی خوب است. بعد از 15 دوره رقابت ها بعدا در زینه دوم استقلال می‌ایستد که 10 تا سر داده است. در زینه سوم ماست باشگاه وحش قرار دارد. بعدا تیم
регартада аст. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи ҳосилотро мебинем. фурсат барои бозингарони тими ҳосилот. Муҳаммад Шариф Саидхоҷам дар ётаи ду нафар ва футболбозони Равшан зуд ӯро гирд мекунанд ва тӯбро мегиранд. имконат ҳаст барои бозингарони ҳосилот. Гритсенко, Сорбон Ғиёсов ишора дорад Черишев ки бояд чӣ гуна бозингарон ҳунарнамоӣ кунанд. Бахтовари Хуршед тӯбро аз даст дод. Ислом Зоиров, Акумади, вале Ғиёсов дар ин вазъият тавонист ки ин ҳолатро бартараф кунад. Фидел Чакалов гузашт ва инҷо бошад дар муқобили бозингари рақами 21 дастаи ҳосилот андаки Милош Милованович ба хато роҳ дод ва довар зарбаи ҷаримавӣ таъин кард ба нафи соҳибони майдон. хуб биё таваҷҷӯҳ мекунем. бо ҳар дифоъ хуб бозӣ кард ва инҷо маълум аст ки чӣ гуна легионери дастаи Равшан ба хато роҳ дод ва зарбаи ҷаримавӣ таъин карда мешавад ҷониби дарвозаи Евгений Гритсенко. хуб Муҳаммад Шариф Саидхоҷам ва Ҷозеф Акумади дар назди тӯб қарор доранд. ҳар ду ҳоло машварат мекунанд ки чӣ гуна бояд зарбаро иҷро кунанд. девари дифоӣ месозанд чанд футболбози дастаи Равшан. таваҷҷӯҳ мекунем. Акумади мезанад. бале зарбаи Акумади вале хеле ҳам баланд. зарбаи Ҷозеф аз болои дарвозаи дастаи Равшан аз майдон берун мешавад. хеле сиёсат дорад сармураббии дастаи Равшан Димитрий Черишев футболбозони дастаро. ҳоло ки мо дар албатта арафаи надоштани сармураббии тими миллии футболи кишвар қарор дорем ва хабарҳо ҳам хеле ва хеле зиёд шуда истоданд дар мавриди он ки сармураббии тими миллии футболи кишвар мешавад. бисёриҳо номзадҳоро пешниҳод доранд ва бештар ҳоло як имконияти дигар барои дастаи Равшан бетаваҷҷӯҳ мекунем. Бобоев фурсат ҳаст. паси ӯ Милованович вале сад мегузоранд футболбозони дастаи ҳосилот ва ин вазъиятро бартараф мекунанд. Нозимов дар маркази майдон тӯбро гирифт. дубора ҳамлаи дастаи Равшан идома мекунад. Шеридин Бобоев паси заминӣ вале тӯб ба Аянвале Олаулува нарасид ва футболбозони ҳосилот боз ҳам ин вазъиятро бартараф карданд. дар 22 инак 23 дақиқаи бозӣ футболбозони Равшан 7-8 имконияти хуби голзанӣ дар назди ҷаримагоҳи дастаи ҳосилот пайдо карданд. Эргашев ҳоло зарбаи Салоҳиддин Эргашев вале хато меравад. ва бисёриҳо албатта номзадӣ бисёре аз мухлисон ва бисёре аз коршиносон ҳам номзадии Виталий Левченко ки ҳоло сармураббии дастаи Нефтчиви Узбекистон аст ӯро пешниҳод доранд ва баъдан Димитрий Черишев сармураббии дастаи Равшанро бо он шеваи кор бо он равиши коре ки ҳоло дар ҳайати дастаи Равшан ба роҳ мондааст ин мураббии хориҷӣ диққати албатта бисёриҳоро ҷалб ҳам кардааст. барои чи ин мураббиёнро бештар ном мебаранд? ба хотири он ки онҳо иҷозатномаи проро доранд. чунки мураббиёне ки тими миллиро ба ӯҳда мегиранд ҳатман бояд мураббии про бошанд, иҷозатномаи проро дошта бошанд. Муҳаммад Шариф Саидхоҷам ва қоидаи бозиро вайрон мекунад нимуҳофизатгари ҳосилот. Абдулло Давлатов зарбаи ҷаримавӣ таъин мекунад барои дастаи Равшан. аввалин бор аст ба назарам зарбаи ҷаримавӣ ба фоидаи меҳмонон дар бозии имрӯза. Абдулло Давлатов ҳам чанд муддат пештар дар мусобиқаи минтақавӣ ҷоми кафа ёни дастаҳои мунтахаб довар буд, махсусан дар гурӯҳи А бозии дастаҳои Туркманистон ва Узбекистон ки ончо Узбекистон бо ҳисоби 2-1 ғалаба ба даст овард. довари асосӣ буд. ҳоло бетаваҷҷӯҳ мекунем ба зарбаи ҷаримавӣ. партоби Саёди Ковузшо фурсат барои Бобоев вале имконият пайдо накард. ҳамлагари дастаи
равшан барои иҷро кардани зарба хеле фурсатҳои зиёд пайдо карда истода аз Шеридин Бобоев, аммо зарбаҳояш ворди дарвоза намешаванд ва дар баъзе маврид имкон пайдо намекунад ки зарба занад. ҳоло бисёр як ҳамдигарфаҳмии хуби ӯ ва Саиди Ковузшо ба назар расид. партоби хеле баланд. бозингарони ҳосилот ин вазъиятро бартараф мекунанд. Шоди Муродов дубора тӯбро ба ҷаримагоҳ ирсол кард. босам Муродов, Акомади, имконияти ба аксол ҳамла рафтани футболбозони дастаи ҳосилот ҳаст. Ислом Зоиров пас ба канори майдон. Як мавқеъияти хуб ҳам ҳаст барои ҳосилот. Партоби Сонг, имконият барои Патрик Рудолф ва 1-1 мебарояд. дӯстони азиз, бо дарвозабони Евгений Гритсенко ва дарвозабони Равшан ҳам бисёр олӣ ҳунарнамоӣ мекунад дар ин гуна вазъият. Сонг, Муҳаммад Шариф Саидхоҷам, Капава. пас хато ва ту ба Шеридин Бобоев ирсол карда мешавад. боз ҳам мавқеъияти холӣ барои футболбозони хати ҳамлаи дастаи Равшан. ирсоли тӯб хеле баланд ба Аянвали Улолува ирсол шуд ва чӣ ишора шуд инҷо? Офсайд шояд. бубинед чӣ гуна имконият буд. хатои хеле ҷиддии футболбози дастаи Равшан ва Патрик Рудолф 1-1 баромад бо Евгений Гритсенко ва дарвозабони Равшан ҳам дар ин вазъият хеле хуб ҳунарнамоӣ карда тавонист. Акомади ирсоли ту ба ҷаримагоҳ ва пас равона шуд ба Рудолф. Рустам Хоҷаев ҳоло дар ҳамон гӯем ки курсии мураббиён буд, вале аз толо аз варзишгоҳ минбари варзишгоҳ бозиро тамошо дорад ва сабабаш ҳам шояд ҳамин бошад ки исми ӯ дар дархости даста навишта нашудааст. дар дархосте ки ҳоло Равшан пешниҳод кардааст танҳо Дмитрий Черишев, Амоншоҳ Саодат Сайдов мураббии дарвозабонҳо ва маъмури даста Эшмел Клутей навишта шудааст. аҷиб барои ман он чизе аст ки чаро дастаи Равшан ҳоло табиб надорад. шояд дошта бошад, вале дар дархост нест исми табибони дастаи Равшан. намедонам бо кадом сабаб. Солмон Ғиёсов. Салдин Нигашев, Шоди Муродов, пас анҷом мешавад ба Аянвали Улолува. фурсат барои ин бозингар, пас анҷом мешавад, вале паси ӯ ҳам хато рафт. беҳтарин фурсат барои футболбозони дастаи Равшан. идомаи ҳамлаи дастаи ҳосилот. Ҷозеф Акомади фурсат барои ҳосилот ва чӣ гуна
این ضربه هم جانبی دروازه نمیره. صد میگذارم فوتبالزون دسته روشن. ما واقعا هم یک فوتبال حقیقی رو با اشتراک دسته حسیلات و روشن تماشا کرده ایستادیم. عکس حمله دسته روشن رو میبینیم. بوبویف و توپ پاس به کناری راستی میدان. سعودی کووسشان امکانیت هست برای تیم روشن که زود حمله خود رو ادامه دهند. بازم بوبویف در جریمه‌گاه تیم حسیلات قرار دارد و او باید کسی کمک کند. سعودی کووسشان پرتو به جریمه‌گاه را انتظاریم. سعودی کووسشان فرصت پس اینجا انجام میشود با عبدالرحمن نظیمов. ضربه عبدالرحمن و اینجا ضربه کنجی. پرتو به جریمه‌گاه دسته حسیلات. یک نفر اونجا مبارزه بود و اکنون عکس الحمله دسته حسیلات رو میبینیم. حالا از کنار میدان مبارزه میبرد پاتریک رودولف. ارسال توپ از سوی او و اینجا و وقتی بازیگران روشن شدی مرادف قرار داشت اما در مرکز ببینید پس او رو کسی قبول کرده نمیتواند. موجی دیگری حمله فوتبالزون دسته حسیلات رو میبینیم از کنار میدان. ارسن اباما ارسال توپ به فریدون شریفов. امکانیت هست جوزف اکومادی. ارسال توپ بسیار خوب. حمله دسته حسیلات. یک پرتاب دیگر و ضربه اسلام زاهیروف یا محمد شریف بود. محمد شریف سعید خوجا با همین اصول ضربه را اجرا کرد اما دروازه‌بان توپ را داشت. ضربه راست جانبی دروازه‌بان اجرا گردید. ادامه حمله دسته حسیلات. باز هم موجی دیگری حمله سویبانی میدان فریدون شریفov. پس با محمد شریف سعید خوجا از مسافه دور ضربه میزند. توپ رو لونج سانگ میگیرد ولی حمله تیم حسیلات به نتیجه پایان یافت. از هر دو طرف حمله ها خیلی و خیلی زیاد شده ایستادند. هم از جانبی دسته حسیلات هم از جانبی دسته روشن. حالا یک بازیگری دسته روشن حساب گرفته است. و این هم ضربه عین‌ولی اولالوبا در دقیقه هفتم رقابت که حساب بازی شده شد با پس سعودی کووسشان. خب فکر میکنم چرشف نیت دارد که در بازی امروز هم حتما دستش یک نتیجه خوب با دست دارد. این بسیار مهم است مخصوصا برای دسته روشن وقتی آنها در پایگاه چمپیونی هستند. خیلی مهم است. ما اگر 4-5 بازی اخیر رو گیریم روشن دو مساوی دارد، یک باخت دارد، دو غلبه. غلبه ها هم بر استروشن در سفر و خوجان در سفر. مساوی هر دو هم در میدان خود مقابل اسخط و ریگارت است. باخت باشد از تیم وحش در 5 بازی اخیر. حالا دوستان عزیز نورافکن ها در ورزشگاه نوحه فرخور فروزان می شود و اولین بار هم حاصلات بازی خود را در این میدان برگزار کرده است. البته چمنی میدان شاید اونقدر خوب نباشد ولی فکر میکنم برای بازیگران راحت هم هست بازی کردن. البته برای در سطح بلند چمنی میدان رو سبزه چمنی میدان رو نگاه کردن هم متخصصان خیلی خوب و ورزیده لازم است.
аут ба нафи бозингарони ҳосилот. Арсен Обама партоб аз аут рост ба ҷаримагоҳ ирсол мешавад. муҳофизатгарони тими Равшан тӯбро берун карданд. Муҳаммад Шариф Саидхоҷа аз канори чапи майдон. идомаи ҳамлаи ҳосилот. Фаридун Шарифов имконият ҳаст. партоби Фаридун Шарифов. Ҷозеф Акумади зарба мезанад ва Шоди Муродов мубориза бурд дар ин ҳолат, вале зарба баландтар рафта будааст. зарба баландтар рафт аз сӯи бозингари канори рости дастаи ҳосилот. хуб, рӯзи душанбе бозиҳои даври 16 идома мекунанд. баъд аз ғайр аз як бозии пагом онҷо Ҳулбук бо Барқчӣ рақобат мекунад. ин дидор дар вардишгоҳи Кӯлоб аренаи шаҳри Кӯлоб сурат мегирад. Ҳулбук бо Барқчӣ рақобат мекунад соати 16:15 18 сентябр рӯзи чаҳоршанбе, рӯзи панҷшанбе. Регартад аз боиста Равшан рақобат мекунад ва баъдан Хуҷанд бо Эсхата. бо ҳамин бозиҳои даври 16 ҷамъбаст мешаванд. агар мо ба тақвими бозиҳои лигаи олӣ назар афканем, бозиҳои даври 17 на ҳамашон сурат мегиранд. албатта низоми сентябр онҷо тибқи тақвим Равшану ҳосилот, Равшану Панчет, баъдан 20 сентябр Хуҷанд Ҳулбук ва клуби маркази вардиш Артиш, Эсхата Регартад аст ва 21 сентябр Истиқлол Барқчӣ. Истиқлол рӯзи 17 сентябр дар сафар муқобили Ал-Наср дар даври аввали рақобатҳои гурӯҳи Лигаи Қаҳрамонҳои Дуи Осиё бозӣ мекунад. барои ҳамин бозиашро рӯзи 21 сентябр баргузор хоҳад кард дар доираи рақобатҳои даври 17. идомаи ҳамлаи бозингарони тими ҳосилот, вале тӯбро футболбозони Равшан гирифтанд. Милованович, Аянвале Ололува ва муқобили ӯ ҳам муҳофизатгари марказии тими ҳосилот қоидаи бозиро вайрон кард. Эргашев, Бобоев, фурсати идома додани ҳамла барои дастаи Равшан буд. зарбаи дарвозабон Далер Азизов рост ба маркази майдон. мавҷи дигари ҳамлаи дастаи Равшанро мебинем. партоби хеле баланд ба канори чап. бахтовари Хуршед, вале тӯб аз пои ӯ хеле дуртар рафт. Аянвале Ололува муборизаи бо муҳофизатгари тими ҳосилот. тӯб аз майдон берун мешавад, яъне аут аст. ҳамла идома мекунад аз ҷониби футболбозони дастаи ҳосилот. як фурсати бисёр хуб, аммо касе ба тӯб расида натавонист. бетаваҷҷӯҳ мекунем ба ин вазъият. Сормон Ғиёсов дар кӯшиши худ муваффақ шуда натавонист, вале Патрик Рудолф метавонист бо як ҳаракат тӯбро ба дарвозаи дастаи Равшан занад. идомаи ҳамлаи тими ҳосилот. Шарифов пас ба маркази майдон. Япава Капеву. бахтовари Хуршед. Ҷозеф Акумади.
Чакалов, Акомади. Пас рост ба пои футболбози дастаи Равшан. Милованович. Бе таваҷҷӯҳ мекунем ба ирсоли анҷом додаи ӯ, вале хато. дақиқаи 40 бозӣ ҳам наздик шуда истодааст. то фарҷоми нимаи аввал 5 дақиқаи дигар боқӣ мемонад. ҳоло бо ту футболбозони дастаи Равшан. Саиди Ковузшо. ирсоли ту ба Канор. Шоди Муродов. бахтовари Хуршед. Салоҳиддин Эргашев. Абдураҳмон Нозимов. партоби ба ҷаримагоҳ ва инҷо Далер Азизов тӯбро дошт. аммо боз ҳам тӯб дар ихтиёри бозингарони дастаи Равшан. пас ба канори рости майдон Саёди Ковузшо. имконият ҳаст. Абдураҳмон Нозимов имкон пайдо накард ки тӯбро идора кунад. Милованович. боз ҳам фурсат барои бозингарони Равшан. Саёди Ковузшо. ҳар ду даста қариб ки шонсҳои пайҳам доранд. партоби хеле баланд. ислом Зоиров. ирсоли навбатӣ ба ҷаримагоҳи тими Равшан ва инҷо Патрик Рудолф кӯшиш кард ки зарба зананд, аммо имконият пайдо нашуд. бахтовари Хуршед. барои ҳар ду даста натиҷа лозим аст. аз ҳамин хотир мо як бозии ҷолибро тамошо карда истодем. дирӯз аслан касе гумон надошт ки баъд аз ҳисоби 2-0 истиқбол фурсатро дар қисми дуввум аз даст медиҳад ва 3 тӯб ба дарвозаи худ сар медиҳад. он бозӣ ҳам хеле ҷолиб буд ва имрӯз ҳам ҳоло мо ҳарчанд як голро мебинем, вале лаҳзаҳои голзанӣ, ҳамлаҳои пайҳам аз сӯи футболбозони дастаи ҳосилот Равшан хеле ва хеле зиёд аст. Чакалов. Муҳаммадшариф Саидхоҷа. партоб ба ҷаримагоҳи тими Равшан. Лонжисонг. идомаи ҳамлаи ҳосилот. партоб ба ҷаримагоҳи дастаи Равшан. вале нафаре нест ки зарбаро иҷро кунад дар лаҳзаи охирин. ҳамлаи ҳосилот идома мекунад. на инҷо бахтовари Хуршед имкон намедиҳад. Эргашев вале Фидар Чакалов мубориза бурд. ҳоло Акомади метавонист зуд пас диҳад, аммо муваффақ нашуд.
ارسال نوبتی میکنی ضربه‌زنی هست برای فریدون شریفوف. ضربه از مسافه دور از جانب ارسن ابام زده شد ولی بلندتر رفت این ضربه. خب بعد از چند لحظه 45 دقیقه قسم اولی رقابت پایان می‌یابد. می‌بینیم که داور چند دقیقه اضافه می‌کنه. 3 دقیقه اضافه کرد به پایان قسم اولی بازی بین دسته حاصلات و روشن. در برابر اون فرصت هایی که بازیگران تیم روشن داشتند، شاگردان زنگی رحیموف هم چند امکانیت گلزنی داشتند. در چند مورد خود یوگنی گریتسینکا خیلی خوب بازی کرد، مخصوصا در همون حالتی که بازیگران حاصلات با او 1 به 1 برآمدند. حالا یک امکانیت دیگر برای تیم حاصلات پس انجام می شود با لونجیسون. فرصت هست برای بازیگر رقم 11 و اینجا پس به محمد شریف سعید خواجه بود. این فولباز هم سرعت گرفت، از همین خاطر فکر کرد که از خفاش الکه یک بازیگر دسته حاصلات قرار دارد. ارسال تو با کناری راستی میدان، موقع خوب بسیار آزاد است برای بازیگران هر دو تیم. بابایف پس رو منتظریم از جانب شریفین بابایف. ارسال میشود پس به شادی مراد، فرصت برای شادی ولی ضربه او بلندتر رفت. ادامه حمله حاصلات اکومادی، پرتاب جوزف اکومادی خیلی بلند. ارسن ابام میتواند حمله دسته حاصلات را ادامه دهد از کنار چپ. ضربه کنجی هم کار نکرد. البته برای دسته روشن به تنفس رفتن با همین حساب هم فکر میکنم نتیجه خوب است. ارگاشف ادامه حمله دسته روشن. ارگاشف و ضربه او دالر عزیزوف این حالت را رفع کرد و نجات داد دروازه دسته حاصلات را از گل. حمله دسته روشن ایندولی اولالو و ضربه جریمه‌وی اینجا وقت هم به انجام رسیده است ولی فکر میکنم داور امکان میدهد به ضربه جریمه‌وی. ببینید ضربه صلاح‌الدین ارگاشف بسیار عالی بود و حرکتی دلیر عزیزوف هم خیلی عالی و سریع وقتی. سیوی بسیار خوبی دروازه‌بان دسته حاصلات. ارسال توپ با جریمه‌گاه دسته حاصلات ولی توپ از بالای دروازه بیرون شد و صدای اشتکی داور از فرجام نیمه اولی بازی درک داد. 0-1 قسم اول با فایده دسته روشن با فایده شاگردان دیمیتری چرشف جنبست شد. ایندولی اولالو و در دقیقه هفتم رقابت مؤلف یگانه گل در قسم اول شد و حالا بعد از چند لحظه البته ما هم برمیگردیم به نیمه دوم و باور داریم که همین گونه بازی جالب و شوق‌آور را در قسم دوم هم تماشا خواهیم کرد. ما رو ترک نکنید و بعد از چند لحظه برمیگردیم.
دوستان عزیز ارجمند برمیگردیم با نیمه دومی بازی بین دسته‌های حاصلات و روشن. این بازی دور 16 چمپیونات مملکت است که حالا در ورزشگاه مرکزی نوحه فرخار جریان دارد. حساب بعد از قسم اولی فخوری 1-0 با فایده دسته روشن مهمانان است. یگانه گل هم در دقیقه هفتم رقابت از جانب حمله‌ور دسته روشن آیان ولی اولاولووا با هدف رسید و با همین قسم اولی بازی با پایان رسید. اما هر دو دسته هم شانس‌های زیادی گلزنی داشتند. یک بازی خیلی جالب رو ما در قسم دومی دیدار انتظار هستیم که مثل نیمه اول البته شوق‌آورتر می شود و امکانات‌های گلزنی هم خیلی زیاد می‌گردد، هم از جانب صاحبان میدان و هم از جانب مهمانان. هیچ تغییراتی در آغاز قسم دوم رقابت انجام نمی شود. در حیات دسته ها بیا توجه میکنیم بار دیگر با حیات اساسی هر دو تیم. این دفعه شروع میکنیم از دسته روشن. دروازه‌بان یوگنی گریتسنکو است، در خط محافظه بختیار خورشید، اندری مارکوویچ، سوربان غیاسوف و بعداً حالا بیاد یک وضعیت خوبی گلزنی برای تیم حاصلات و ضربه لانژ سانگ، اما تو با فولبازان دسته روشن برمیخورد و سعودی کووشو گفتم اینها محافظتگران تیم روشن هستند. در مرکز میلوش میلوانویچ، سعودی نرگاشف، عبدالرحمن نازیموف، شادی مرادوف، در خط حمله شیرین بوبویف و آیان ولی اولاولووا، دیمیتری چریشف سرمربی دسته روشن. ادامه حمله حاصلات و یک فرصت دیگر، اینجا هم لانژ سانگ ولی ضربه او خطا میرود. ببینید چگونه از این پیشتر امکانیت داشت این فوتباز ولی تو با سوربان غیاسوف برخورد. حیات دسته میزبانان دلیر عزیزوف دروازه‌بان، محافظتگران فردوس چکالوف، برکت‌الله نعمت‌الله زاده، япеву капава، абама арсен, در مرکز فریدون شریفوف کاپیتانی دسته، اسلام زویرов، محمد شریف، سعید خوجا، خوب لانژ سانگ و جوزف اکومادی. در حمله باشد پاتریک رودولف، زینالدین رحیموف سرمربی دسته حاصلات می باشد. حالا با تو فوتبال‌بازی دسته حاصلات فریدون شریفوف در مرکز، امکانیت هست برای بازیگران حاصلات یک ارسال نوبتی دیگر، اما بازیگران روشن این وضعیت رو رفع کردند. فوتبال حقیقی بازی کشود رو ما با اشتراک هر دو دسته در قسم اول تماشا کردیم و امیدواریم که در قسم دوم هم همین گونه صورت میگیرد. داوری بازی امروزه عبدالله دولتوف است، رفری فیفا از نوحه شهرینو، غیرت روزیبویف و خالمراد عبدالسلاموف با او کمک میکنند در کانالها. اسدالدین تقایف داوری چهارم در بازی امروزه و سه نفر دیگر در نزدیور هستند، گلمراد سعدالله، فرهاد قرال و ابوبکر محمدوف. ادامه حمله بازیگران حاصلات. فکر میکنم بعد از توصیه مربیان که در تنفس با بازیگران گفته شد، اکنون در قسم دوم پیش از همه فوتبالبازان حاصلات برای مساوی کردن نتیجه بازی و بازیگران روشن برای برتری نشان دادن تلاش خواهند کرد. ادامه حمله رو میبینیم با اشتراک بازیگران تیم حاصلات. ارسن اباما تو بس پای سعودی کووشو از میدان بیرون شد. بازیگران روشن این وضعیت رو رفع میکنند.
توپ در اختیار فولوزن حاصلات. لونژسانگ ارسال توپ از پاس به مرکز. حالا اسلام زویرف، اما ضربه این بازیگر خطا می‌رود. дастаҳои равшан ва ҳосилот дар даври панҷуми чемпионати мамлакат бори аввал дар мавсими имсола бо ҳам рақобат карданд. онҷо равшан бо ҳисоби 2-1 ғалаба ба даст оварда буд бар тими ҳосилот. ҷозеф акомади, имконияти бисёр хуб барои футболбозони ҳосилот. гузариши хуби ҷозеф акомади аз канори майдон, аммо ин дафъа ёсуф мубориза бурд, тӯбро аз назди пои ӯ гирифт, аммо ҳамла бо иштироки бозингарони мизбон идома мекунад. ирсоли тӯб ба канори чап буд, вале футболбози равшан ин ҳолатро рафт кард. ҳоло бобоев тӯбро аз муҳофизатгари тими ҳосилот гирифт, аммо зуд пас дода натавонист ба ҳамдастаи худ. бобоев, саъди ковусшоҳ, тӯб аз пои абдураҳмон нозимов аз майдон берун мешавад. соли гузашта ё мавсими гузашта таври шумо ҳам медонед дастаи равшан дар рақобатҳои лигаи олии футболи кишвар биё таваҷҷӯҳ мекунем ба идомаи ҳамлаи дастаи ҳосилот ва фурсати бисёр хуб зарба зада мешавад, аммо гритсенко ин зарбаро бармегардонад. мавсими гузашта дастаи равшан зинаи сеюмро ҷамъбаст карда буд. онҳо баъд аз истиқбол ба хуҷанд қарор гирифтанд дар зинаи сеюми ҷадвал. умад ба панҷгона клуби марказии вартиш ва вахш ҳам шомил шуда буданд. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи равшан, вале аввалин шуда далер азизов ба тӯб расид. соли 2023 бошад равшан зинаи дуввумро гирифт бо 31 имтиёз. соли 2022 се сол қабл равшан боз ҳам дуввум шуда буд. соли охир ҳамеша дар пойгоҳи чемпионӣ аст дастаи равшан. як мавсиме ки бисёр бад баромад кард, ин мавсими соли 2021 буд. тим дар зинаи ҳаштуми ҷадвал қарор гирифт. онҷо албатта ҷадвали мусобиқа куллан дигар буд. формати баргузори мусобиқа. идомаи ҳамлаи дастаи равшан, Салҳуддин Эргашев, вале партоб дақиқ нест ба Шеридин Бобоев. خب اینجا بازیگر عوض می شود در حالت دسته روشن. میلوش میلووانویچ رو بازیگر رقم 28 رو سرمربی دسته از میدان میگیرد در دقیقه 52 و با جای فوتبالباز رقم 5 جمشید مخصوموف با میدان وارد می شود. به نظرم دیمیتری چرچف یک بازیگری بازیساز رو زود با میدان آورد که با پاس ها تامین کنند حملهگران رو و ادامه حمله دسته روشن خوبتر شود. این فرصت برای حاصلات و چگونه یک امکانیت خوبی گلزنی از دست می رود. اونجا اندک یوگنی گریتسنکو به نظرم ضربه پاتریک رودولف رو برطرف کرد و بعدا نفر دوم که لونژسانگ بود نتوانست دوباره ضربه رو اجرا کند جانب دروازه. بهترین فرصت بود برای فوتبالبازان حاصلات. یک امکانیت دیگر خیلی خوب بازی میکنه در این وضعیت سعودی کووزشو. پس با جمشید مخصوموف، ولی این فوزه که نمکک با میدان اومد حالا با توپ رسیده نتوانست. در کرسی ایتوتی دسته روشن غیر از جمشید مخصوموف حالا امیرجان سفارов، خب محسن عبدالغفورов، جمشید مرودов، исмоил антви қарор доранд ва боз як дарвозабони ҷавон муҳаммадраби раҳматуллоев, исломзоиров, бобоев. партоби бобоев бенатиҷа. тӯб рост ба пои дифоъгари дастаи ҳосилот рафт, аммо футболбозони равшан зуд тӯбро гирифтанд.
довар ишора мекард ки бо ту бозӣ кард футболбози тими ҳосилот ва ту аз пои Маҳмадшариф Саидхоҷа аз майдон берун шуд. дар курсии эҳтиётии тими ҳосилот бошад Шаҳром Назаров, Муҳаммад Расул Лутфуллоев қарор доранд ва хотиррасон мекунем дӯстони азиз ки ҳамин ду футболбоз бо роҳбарии Зайниддин Раҳимов соли 2018 дар финоли ҷоми Осиё байни бозигарони Наврас бозӣ карда буданд ва баъдан як сол пас дар ҷоми ҷаҳонии футбол байни Наврасон ҳунарнамоӣ карда буданд. Чанд муддат ки аз умуман футбол дур буданд ин ду нафар ва ҳоло бубинед баргаштанд ба дастаи ҳосилот. идомаи ҳамлаи дастаи Равшан пас ба Шоди Муродов буд, вале хато. ва баъдан боз Файздин Наҷмов, Кристиан Гиян, Шоҳрух Сангов, Парвиз Раҳмонов дар курсии эҳтиётии дастаи ҳосилот қарор доранд. футболбозони эҳтиётии ин тим. аввалин тағйироти анҷомдодаи Димитрий Чершев ҳоло имкон медиҳад ба ин даста ё натиҷа медиҳад ба ин даста ё на, вақт нишон медиҳад. идомаи ҳамлаи бозигарони тими ҳосилот фурсатро аз даст дод Патрик Рудолф ва қоидаи бозиро ҳам вайрон кард. дастаи Равшан аслан имсол бо тимҳои топи футболи кишварамон бо дастаҳои пурқувваттар бозиҳои хеле зиёд анҷом дод ва агар бозиҳои дастаи Равшанро бубинем, махсусан аз натиҷаҳои хуби ин даста ғалаба дар муқобили Хуҷанд, ду ғалабае ки дар мавсими имсола доштанд, ҳам дар Кӯлоб, ҳам дар Хуҷанд, бисёр натиҷаҳои арзишманд. пирӯзӣ бар Регартадаст дар даври чоруми чемпионати мамлакат дар майдони Регартадаст. хуб, пирӯзӣ боз баъдан дар рақобатҳои дигари лигаи олии футболи кишварамон ё натиҷаи мусовӣ бо клуби маркази Вардиш Артиш дар марҳилаи аввали мусобиқа. пирӯзӣ бар Истиқлол ки ин ҳам дар марҳилаи аввали мусобиқа буд, аз зумраи натиҷаҳои хуби дастаи Равшан дар мавсими имсола унвон мешавад. идомаи ҳамлаи дастаи Равшан, партоб ба ҷаримагоҳ ва инҷо дарвозабон Далер Азизов тӯбро дошта мегирад. аксул ҳамлаи дастаи ҳосилот. Абдулдавлатов инҷо аз ҳаракатҳояш маълум аст ки қоидаи бозӣ вайрона шудааст. ҳоло Шеридин Бобоев метавонад 1-1 варад бо дарвозабони дастаи ҳосилот. зарбаи Шеридин ва гол. ҳисоб 2-0. дақиқаи 57-уми рақобат бинандаи азиз. Шеридин Бобоев туби дуввумро ба дарвозаи дастаи ҳосилот равон мекунад ва ҳисобро афзун мекунад. аз маркази майдон аслан пас бисёр хуб анҷом шуд. ҳоло мебинем ки инҷо офсайд буд ё на. ба ҳар сурат лаҳзаи такрорро мо мунтазир мешавем, вале ба фикрам дар офсайд набуд. Шеридин Бобоев аз ҳолати хеле ҳам хуб баромад. хуб, ё таваҷҷӯҳ мекунем. аз ин зовия дидан хеле ва хеле душвор аст, вале фикр мекунам шояд набошад. ҳаракаташ ва зарбааш ҳам бисёр хуб буд. Далер Азизов ин дафъа имкон пайдо накард барои баргардондани он. вале ҳоло довар ба вар таваҷҷӯҳ мекунад. инҷо чӣ иттифоқе ҳам сурат гирифтааст. ҳамон лаҳзае ки қаблан бозигари дастаи ҳосилот аз пой афтид, ҳамин лаҳзаро довар мебинад ва ба назарам голро бекор мекунад. бале, голро бекор мекунад. вар ҳоло кӯмак кард ба Абдулло Давлатов. голи задаи Шеридин Бобоев бекор карда мешавад. хеле зиёд хурсандӣ карданд футболбозони дастаи Равшан, мухлисони ин тим, аммо дер давом накард. ҳолати такрорро андаке дидем. бо як мушкилӣ дидем ки онҷо
ба пои бозингари дастаи ҳосилот Сормон Юсуф зарба задааст. ин баръало мушоҳида мешавад. ҳоло бори дигар мутаваҷҷеҳ шавед ба ин фурсат. аммо Абдулло Давлатов дар ин лаҳза фикр мекунам бозиро идома дод, яъне хатои Абдулло Давлатовро ҳоло ВАР ислоҳ кард. ва гӯли Шердин Бобоев ҳам баъд аз ҳамин лаҳза зада шуд ки вақте ин ҳолат қоидавайронкунӣ аст, дигар ҳоҷат ба гол ҳам нест. خب ضربه جریمه‌ای برای تیم حاصلات. بیاد متوجه میشویم با ضربه جریمه‌ای دقیقه 60 رقابت. پرتاب خیلی بلند. شردین باباев имкон дошт ки шумораи голҳояшро беҳтар кунад ва дар садри аввали ҷадвали нишонзанҳо қарор гирад. ҳоло ӯ ҳамроҳ бо Шон Камолафе, ҳамлагари собиқи Хуҷанд ва бозингари феъли Истиқбол дар зинаи аввал қарор доданд. Камолафе ҳамоло дар Истиқбол гол назадааст. барои ҳамин бо 6 имтиёз бо 6 гол дар ҳамин мавқеъ қарор дорад. хуб, таваҷҷӯҳ мекунем با ضربه جریمه‌ای فوتبالبازان دسته حاصلات ولی به نتیجه پایان یافت. خب اینک تغییرات نخستین در رأیت دسته حاصلات با جای محمد شریف سعید خوجند بازیگر رقم 63 با میدان وارد می شود. بازیگر رقم 9 فایزالدین نجمов. дар райти дастаи равшан ҳам ҳоло футболбози навбатӣ омодагӣ мегирад. Амирҷон Сафаров. партоб аз аут ба бозӣ дароварда шуд. Фаридун Шарифов. партоби диаганали ба канори рости майдон. идомаи ҳамлаи футболбозони дастаи ҳосилот. Ҷозеф Акумади зарба мезанад ва тӯб ба футболбози дастаи Равшан бархӯрд. Ислом Зоиров тӯбро гирифтанд аз ӯ, махсусан ин корро анҷом дод бахтовари Хуршед ба назарам ва қоидаи бозӣ дар маркази майдон вайрон карда мешавад муқобили Салоҳиддин Эргашев. хуб, инак тағйирот анҷом мешавад дар ҳайати дастаи Равшан. ба ҷои футболбози рақами 11 Шоди Муродов ба майдон бозингари рақами 7 Амирҷон Сафаров ворид мешавад. ин тағйироти дуввум дар ҳайати дастаи Равшан дар бозии имрӯза мебошад. ба назарам Шердин Бобоев андаке қафотар мефарояд, ҳамчун нимуҳофизатгар бозӣ мекунад ва Амирҷон Сафаров ҳамроҳ бо Аянвали Улалова дар хати ҳамла бозӣ хоҳад кард. Ислом Зоиров дар маркази майдон. идомаи ҳамлаи ҳосилот. пас анҷом мешавад ба Патрик Рудолф. боз ҳам Зоиров, вале боз ҳам аз пои Ислом Зоиров тӯбро мегиранд. Ҷамшед Махсумов мунтазир мешавад ҳамдастаҳояшро. Махсумов ва инҷо корти зард ба Ислом Зоиров ба хотири он ки аз пироҳани нимуҳофизатгари дастаи Равшан дошт.
Andrey Markovic, Gritsenko, Salomon G'yosov, Salhun Ergashev. Partobi diagonali ба канори рости майдон хуб ҳам буд, аммо сурати пас андаке баландтар буд, аз ҳамин хотир Саиди Ковушов ба тӯб нарасид. Хуб, Дмитрий Черчев ҳоло дар умуман ҷобаҷогузории футболбозони дастаи Равшан андаке тағйирот анҷом додааст. Маркович ки аслан муҳофизатгари канори рост аст, дар марказ бозӣ дорад, дар маркази хатти муҳофизат. қоидаи бозиро ба назарам маҳз уҳолу вайрон кард дар маркази майдон, вале ҳам мекунанд аз ҷониби футболбозони тими ҳосилот бозигузорӣ мекунанд. соҳибони майдон Лонжисонг, Фаридун Шарифов, Фирдавс Шакалов, партоби Фирдавс Шакалов ва тӯбро бозингарони Равшан аз ҷаримагоҳ берун карданд. идомаи ҳамлаи бозингарони тими Равшан, ҳоло Салоҳиддин Эргаш, Шериддин Бобоев, маъзарат, Бобоев, вале рӯбарои футболбози дастаи ҳосилот рафт ҳамлагари тими Равшан. аз ҳамин хотир ин ҳамла хуб анҷом нашуд. ҳоло як вазъияти хавфнок, Гритсенко аз дарвоза берун омад ва зуд ин ҳолатро рафт сохт. Лонжисонг, Гритсенко, Саиди Ковушов, Ҷамшед Махсумов ва тӯбро аз худ пештар сар дод. Махсумов аз ҳамин хотир натавонист ҳамлаи дастаи Равшанро идома бахшад. ҳамлаи навбати футболбозони дастаи ҳосилот. ҳосилоти Равшан соли гузашта ҳам байни худ ду бозӣ анҷом дода буданд дар доираи бозиҳои лигаи олӣ. яъне дар соли 2024 охирин бозии дастаҳо дар марҳилаи дуввуми мусобиқа моҳи октябр баргузор шуда буд. Равшан дар майдони ҳосилот бо ҳисоби 1-0 ғалаба карда буд. ва он ҷо ягона голи дастаи Равшанро Амирҷон Сафаров зада буд. Он ҳам дар қисми аввал, вале дар поёни қисми аввал зада шуд. соли гузашта ман Равшан дар лигаи қаҳрамонҳои дуюи Осиё бозӣ мекард. тавре худи шумо ҳам огоҳ ҳастед ки дар як гурӯҳ бо тимҳои трактори Эрон, Алвақраи Қатар қарор дошт. ин даста Муҳим Баган ҳам буд, вале ин даста аз идомаи мусобиқа даст кашид ва Равшан 4 бозӣ анҷом дод, як ғалаба ба даст овард, 3 бохт дошт. ғалаба ҳам дар равли охир дар муқобили Алвақра дар Қатар. ҳоло як зарба ва гол! ҳисоб 1-1. дақиқаи 67-уми рақобат. Ҷозеф Акомади бо пои чап кунҷи дарвозаи дастаи Равшанро нишон гирифт ва натиҷаро 1-1 намуд. билохира баъд аз чанд ҳамла футболбозони дастаи ҳосилот муваффақ шуданд. ва биёд мунтазир мешавем лаҳзаи такрори ҳамин ҳолатро.
خب بیا توجه میکنیم پس با حکومتی بود از مرکز او هنرنمایی کرد مقابل بختیاری خورشید حرکت کرد و توپ رو به کنج دروازه گریتسینکا روان کرد اندک گریتسینکا نتوانست برگردونه ضربه بسیار با یک تکنیکای بلند اجرا شد با پای چپ و توپ رفت راست به کنج دروازه یک بر یک مساوی می شود بازی ولی حالا ادامه دارد رقابت دسته ها نازیمов شریدین باباєв سایدیکووسشو محسومов اندری مارکوویچ حاصلات اصلا تجربه گرفتن امتیاز از روشن را دارد بازی موسم گذشته شاید خاطرتون هست ماهی ایون در میدان روشن حاصلات بازی را مساوی کرده بود و یک امتیاز گرفت یا برای مثال شده می توانند بازی های سال 2023 که دسته البته روشن اونجا در میدان حاصلات غلبه کرده بود و بعدا باز در میدان روشن بازی با نتیجه مساوی 1 بر 1 پایان یافته بود سال 2023 عموما روشن در جام کنفدراسیون فوتبال آسیا اشتراک داشت ولی برآمدش چندان خوب نبود روشن رو اونجا با عبدش اوتای قرقیزستان التناصر ترکمنستان و مروی ترکمنستان بازی کرد روشن تنها 3 امتیاز گرفته بود همون زمان اونجا از گروه نبرآمد دسته 3 نتیجه مساوی داشت حالا ادامه حمله دسته روشن ولی باز هم به نتیجه چرچف اعتراض میکند با دوباره چهارم نمیدونم سببش هم چی است شاید مخلصان اینجا خلل وارد کرده ایستادند واقعا در قسم اول خیلی زیاد شانس های گلزنی داشتن فوتبالبازان تیم روشن از اون خوب استفاده برده نتوانستند اون فرصت هایی که در قسم اول بود حالا در قسم دوم این گونه فرصت ها رو ندارند بازیگران روشن یک دفعه هم بود که شیرین گل زد ولی اونجا بعدا این گل بیکار کرده شد Salvador Ergashev با تو فوزن دسته حاصلات یک عکس‌العمل حمله دیگر جوزف حکومتی بیا توجه میکنیم اما پس دقیق و خوب انجام داده نشد با این فوتبالبازانی که از کنار چپ حمله میکردند بهترین موقعیت هم بود از سوی بازیگران تیمی حاصلات ادامه حمله فوتبالبازان دسته روشن یک موقعیت بسیار خوب ولی تو ولکه از میدان بیرون شده بود ببینید اندکی اگر اکومادی پاس رو خوبتر انجام میداد هم پاتریک رودولف هم آرسن اوباما شانس خیلی خوب پیدا میکردن ادامه حمله دسته روشن سالودین ارگاشف فرصت برای فوتبالبازان تیم مهمان اما ارگاشف از بازیگر حاصلات گذاشته نتوانست پاس لازم بود اینجا
حالا اکنون حمله جوابی از جانب فوتبالبازان حاصلات. لانژ سانگ رسالی تو با ابامان. پایده بازی از سوی فوتبالبازی دسته روشن ویران کرده شد. سعودی کووزشو که کارت زرد دارد. خب وضعیت استانداردی است برای فوتبالبازان تیم حاصلات. اسلام زاییروف فریدون شریفов اینجا قرار داد ولی ضربه اسلام زاییروف و گل و ببینید کنجی دروازه دسته روشن را نشان میگیرد. اسلام زاییروف حساب را 2-1 میکند. کامبک میکنند فوتبالبازان دسته حاصلات. انبوه زیادی مخلصانی که حالا در ورزشگاه قرار داشتند این گل را با خرسندی جشن میگیرند. خیلی عالی، خیلی ضربه خوب اسلام زاییروف. او گمان کرد که در این لحظه واقعا هم دروازه‌بان دسته روشن امکان پیدا نمیکند که ضربه را برگرداند. چرشف حالا شاید نگران است. شادی و خرسندی مخلصان دسته حاصلات حد و کنار ندارد. ضربه بسیار خوب و میدونید با یک حالت اجرا گردید که دروازه‌بان نتوانست این ضربه را برگرداند. و اینجا دیوار دفاعی که سیاد کووزشو و یک نفر دیگر گذاشتند. از میان آنها مستوب وارد دروازه دسته روشن شد. بابایف محسن عبدالغفارов با جای صلالدین ارگاشف و میدان آمد در میانه میدانی دسته روشن. تغییراتی سیوم در هیئت دسته مهمانان. ادامه حمله فوتبالبازان دسته روشن. حالا بابایف فرصت هست برای بازیگران تیم روشن. محسن عبدالغفارov ولی اندک شریدین شاید میتوانست توسط کانال راست حمله را ادامه دهد چونکه سعودی کووزشو وقت پس رو ارسال کرد زود کشوده شد و میتوانست از همین موقع حمله دسته روشن ادامه کند. دقیقه 77 بازی حساب 2-1 با فایده تیم حاصلات جریان دارد. بابایف فایده بازی رو ویران میکنند. حمله‌گری دسته روشن. خب بیاید میبینیم فیردوس شکالوف بود. حالا زنده رحیموف اشاره میکند با لانژ سانگ و چند فوتبالبازی دیگر.
فکر می‌کنم در این دقیقه‌ها برای حاصلات بیشتر مهم است که خط محافظه رو پرقوت‌تر کنند، چون که بازی قسم اول نشان داد که بسیار موقع‌های خالی داده بودند فوتبالبازان حاصلات و بازیکنان روشن حمله‌های خود را انجام دهند. اگر حالا برای بازیکنان روشن موقع‌های خالی یعنی انجام شود، اونها باز حمله‌های خطرناک خود را انجام داده می‌توانند. ضربه دلیر عزیزوف را منتظر هستیم. ضربه خیلی بلندی او با جریمه‌گاه دسته روشن. بوبایف، محسن عبدالغفارов، ولی توپ از خود دور سر داد نیم محافظتگری دسته روشن. ادامه حمله دسته حاصلات، فریدون شریفov پاس انجام شد با لونژ سونگ، اما این چی ضربه بود که لیگنر دسته حاصلات اون را خوب انجام داده نتوانست. جمشید مقسومov پاس به صورت کووزشون، ولی دقیق نبود این پاس. بازی آینده دسته روشن در دور هفتم چمپیونات مملکت صورت میگیرد با تیم پنچر. حاصلات باشد با استروشن در سفر رقابت میکنه. با تو فوتبالبازان روشن به نفع مهمانان. پرتاب خیلی بلند، ارسن اباما به نفع فوتبالبازان دسته حاصلات است. پسین درست از جانب سعید کاووسچا، ادامه حمله حاصلات، ولی توپ را با بازیکنان روشن تا انجام این کار خوب سرعت نگرفت. فریدون شریفov، اسلام زایدوف باز هم کاپیتان دسته حاصلات. دقیقه 82 بازی تماشاگران عزیز، و توپ را بایی از اشتباهی ارسن اباما، حالا سعید کاووسچون، ولی پس نمیگذاره از خود اباما و این بازیگر توپ را از میدان زده بیرون میکند. سعید کاووسچا، جمشید مقسومov، ضربه کنجی، ضربه کنجی با فایده فوتبالبازان دسته روشن. خب ببینیم پرتاب جمشید مقسومov خیلی بلند، دلیر عزیزوف این حالت رو رفت کرد، ولی بعداً حمله با دروازه‌بان به قید گرفته شد.
андаки бозингарон дар лаҳзаи охири рақобат асабӣ мешаванд. нофаҳмӣ миёни футболбозон сурат мегирад. бетаваҷҷӯҳ мекунем. вақтовари хуршед буд. як рақобат буд. рақобат барои зарба задан. чизи дигар мушоҳида намешавад дар лаҳзаи таҳқиқ. حمله دسته حاصلات لونجی سانگ شش دقیقه دیگر تو پایان وقت اساسی دیدار بین دسته های حاصلات و روشن. аут ба нафи бозингарони мизбон. ту баз аут ба ҷаримагоҳ ирсол карда мешавад. аянвали олалува аксул ҳамлаи дастаи равшанро биёд таваҷҷӯҳ мекунем. партоб ба канори майдон. инҷо шеридин бобоев ва ҷамшед махсумов метавонанд ҳамларо анҷом диҳанд. махсумов дар дохили ҷаримагоҳ чанд нафар аллакай қарор доранд ва фурсат барои равшан. чӣ гуна ду-се нафар имконияти бисёр хубро аз даст доданд. муҳсин абдуғаффоров ҳам муваффақ нашуд. дубора тӯбро мегирад. бозингар рақами 17 дастаи равшан. имконият барои тими меҳмон ва зарбаи кунҷӣ. амна довар ишора мекунад ки зарбаи кунҷӣ нест. муҳсин абдуғаффоров анҷо тӯбро задааст. ислом зоиров шояд бисёриҳо гумон кунанд ки пеналти. на, ҳола такрор нишон медиҳад ки инҷо бозингари дастаи ҳосилот тӯбро задааст аз назди пойҳои футболбози дастаи равшан. ҷамшед махсумов як партоби хеле баландиҳо имконият барои тими равшан. амирҷон сафаров умуман амирҷон сафаров ҳоло баъди ба майдон омаданаш чандон намоён ҳам нест дар хати ҳамлаи тими равшан. фардин шарифов партоби ба канори майдон буд. ҷозеф акумади фирдавс чакалов фардин шарифов ва тубаспӯю аз майдон берун мешавад. маркович гритсенко сорбон қиёсов абдураҳмон нозимов андре маркович сауди ковузчо нозимов توپ باز هم در اختیار فوتبالبازان دسته равшан. муҳсин абдуғаффоров партоб ба канори рости майдон ба ҷамшед махсумов. дақиқ буд. ҳоло идомаи ҳамлаи дастаи равшанро мебинем. партоби махсумов ба ҷаримагоҳ ва боз ҳам мубориза бурда натавонистанд футболбозони дастаи равшан. инҷо як бозингари дастаи ҳосилот ҳоло дар замин хобидааст. фардин шарифов шояд андаке осеби ҷиддӣ ҳам гирифт. 2 дақиқаи дигар боқӣ мондааст то фарҷоми
وقتی اساسی رقابت. تیم چرشف خیلی حمله های زیاد داشتن در قسم اول، بسیار حمله های خوب، ولی نه از همه آنها خوب استفاده بردن. این گل اولی بود در دقیقه هفتم رقابت. حمله‌گری دسته روشن Аянғали Олаулува زد. و این گل جوزف اکومادی در قسم دوم به پای چپ بسیار خوب ضربه رو اجرا کرد اکومادی و حساب برابر شد. بعدا ضربه جریمه‌ای اسلام زاییرов تیم میزبان رو پیش صف کرد. بوبایف دقیقه آخرین رقابت. Аянғали Олаулува پس به کناری راستی میدان، باز هم توپ از جانب سیاد کووشو زود به این بازیگر روان شد و ضربه کنجی برای فوتبالزنی دسته روشن. و حالا ببینیم که ضربه کنجی با کدام طرز اجرا می شود. پرتاب مخصوموف امکانیت برای روشن و گل. حساب 2-2 در دقیقه 91 رقابت. از این وضعیت استانداردی فوتبالبازان دسته روشن موفق میشوند. سوربان غیاسوف گروه خردکک مخلصان و طرفداران دسته روشن را در ورزشگاه میبینیم. یک بازی پرگل با اشتراک دسته های حاصلات و روشن حالا با نمایش گذاشته یعنی صورت گرفته ایستاده است و حساب 2-2 می شود. اما که بازیگران تیم حاصلات حالا فریدون شریفوی وضع می شود و با جای بازیگر رقم 15 با میدان وارد می گردد. ببینید چگونه ضربه را سوربان غیاسوف خوب اجرا کرد. اندکی تمرکز رو از دست دادن فوتبالبازان حاصلات، وگرنه اگر مقابلیت نشان میدادند شاید این حادثه و این حالت به میان نمی آمد. 5 دقیقه علاوه شد، الکی 1 دقیقهش پشت سر گردید. کریستیان گیان تحت رقم 15 در رشته دسته حاصلات به میدان برآمد که در موقع فریدون شریفوف بازی خواهد کرد. عکس حمله دسته روشن. Аянғали Олаулува سرعت خیلی بلند میگیرد این بازیگر و ببینید که از فوتبالبازان دسته حاصلات میگذرد. ضربه کنجی نبوده است. بازیگران حاصلات هم زود بازی رو شروع میکنند. اونها هم در بازی امروزه برای البته نتیجه خوب تلاش میکنند. سعید کووسچو ادامه حمله دسته روشن. مخصوموف شریدین بوبایف پس به او، ولی اولین شده یپی روکاپاوا به توپ رسید. محافظتگری مرکزی دسته حاصلات اباما بختیار خورشید اندکی موقعیت را از دست داد، ولی دوباره سوربان غیاسوف این حالت رو برطرف نمود. خود بازی ویران می شود در مرکز. مخصوموف باز هم جمشید مخصوموف پسی سعید کووسچو بود. ادامه حمله دسته روشن و چگونه فرصت برای تیم روشن. حالا میتوانید شریدین بوبایف در همین حالت توپ را با سر و درون دروازه روان کند. او ضربه را اجرا کرد اما ضربه خطا رفت. خیلی خوب و ترکیب‌آرای عالی فوتبالبازان دسته روشن.
حالا این میتوانست البته باز هم کامبک با نفع دسته روشن شود، اما ضربه فوریدی دروازه نشد. گریتسینکا پاس به مرکز، محسن عبدالغفارов бахтовари хуршед ирсоли туп, ҳоло Далел Азизов ва пеш баромад ва тӯбро дошта гирифт. ҳам ҳосилот фурсатро аз даст дод ва дар дақиқаи охир ба дарвозаи худ гол сар дод дарвозабони ҳосилот. ҳам бозигарони равшан дар лаҳзаҳои баъдӣ боз натавонистанд голи севумро ба дарвозаи дастаи ҳосилот равон кунанд. Саиди Ковусшо пас ҳоло анҷом мешавад ба Амирҷон Сафаров. имконият барои тими равшан, вале ин зарба буд, намедонам ё партоби хеле баланд аз ҷониби ҳамлагари тими равшан Амирҷон Сафаров. Ҷозеф Акомади Кристиан Гян Ислом Зоиров Акомади фурсат барои ин бозигар, зарбаро мунтазирем аз ҷониби Акомади ва зарба баъдан иҷро мешавад, аммо бенатиҷа. Амирҷон Сафаров, ҳоло як партоби Амирҷон Сафаров. инҷо футболбозони ҳосилот ҳам мубориза бурданд барои бартараф кардани ин ҳолат. чанд сонияи дигар боқӣ мондааст то фарҷоми дидори дастаи ҳосилоту равшан. Кристиан Гян Ислом Зоиров, як партоби дурударози Ислом Зоиров ба канори рости майдон. ҳоло Наҷмов ба тӯб расида натавонист. 5 дақиқа илова кардаи довар поён ёфт ва садои штаки довар Абдулло Давлатов аз фарҷоми бозии дастаҳои ҳосилоту равшан дарак медиҳад. рақобати хеле ҷолиб ва диданӣ бо иштироки ин дастаҳо аҳсан ба дастаи ҳосилоту равшан, ки воқеан ҳам як футболи воқеиро барои мо шумо нишон доданд дӯстони азиз, ва натиҷа ҳамин шуд ки мусовии дастаҳои имтиёзро байни худ тақсим карданд. гузоришамонро ба поён мерасонем. аз бозии даври 16-уми чемпионати мамлакат миёни дастаҳои ҳосилот ва равшан бобо холмозода бо ҷамъи ҳамкоронамон будем ки ин гузоришро барои шумо пешкаш кардем ва аз бозии дастаҳои ҳосилоту равшан ҳаловат бурдем. хош бозиҳои даври 16-ум боз ҳамин гуна шавқовару ҷолиб сипарӣ гарданд. хайр.